mu Burundi ku bwa nkuru nziza nigeze ninjira muri presidence nabonye intebe yajyaga yicaraho uriya muhisi umuyaga uyigurukana mu kirere urayererana nk'igipapuro igenda yerekeza mu nyanja. Nabonaga ikiyaga gisa na Tanganyika mbona yerekeza mu nyanja, ubutumwa Imana yandungikanye. Mbona nanone marayika anyereka idarapo ry'u Burundi rishinja ahantu mu kiyaya kinini. Mbona bazinga matera, ibirago, amavarizi n'ibikapa, mbona abandi bantu bashoreye impene, inka n'intama. Imana irambwira ngo mu Burundi marayika ugiye guhindura ibintu, hari ukubyigana kw'impunzi zigiye gutahuka. Cyo ni icyaha. Kabiri, icya gatatu, mbona mu Butereri ahantu muzi bakunda kumena imyanda cyangwa ubucafu cyangwa se umwavu cyangwa se iyarara, mbona turya tuntu mu Burundi bubaka ku ruhande tw'abarozi bacururizamo ibintu by'imiti. Mbona marayika yateranyije tujya tuduka twose yabijyanye mu Butereri, mbona ari gutwika, bacometsemo bijya bintu bacomekamo igiti kirekire kimeze nk'icyo bakojeje muri peteroli cyangwa se mazutu cyangwa esase, bahita bacomekamo, birashya byose birakongoka. Imana irambwira ngo ikuye konegisiyo y'abadayimoni mu gihugu cy'u Burundi, hariho konegisiyo yayo, kandi ikuyeho iyi komunikasiyo yo mu mubiri isanzwe, hagiyeho komunikasiyo y'ijuru. Umukama arambarira rero ngo genda utangaze. Cyo ni icya gatatu niba ntihenze. Icya kane nuko umukama yambwiye ngo ngiye kubona mbona indege nyinshi hejuru y'ikiyaya cya Bujumbura, murwa w'ubutunzi, indege nyinshi cyane, iza gisirikare, iz'abasivili n'amadorone. Nza mbona nanone ibisiga byinshi cyane hejuru nanone ya Bujumbura. Urabona ejo ntabwo nigeze nza gutangaza ubutumwa, naravuze ngo mbanze njye gusengera ubu buhanuzi mbutambutse. Nabusengeye nzi neza ko ari Imana intumye. Bibiliya ivuga ngo hazabonisha n'uvuga ngo iravuze itavuze. Ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, njye ndi General Prophète Marti, kandi nanone ntabwo ndi guhanura ngo unyemere, wemere uwantumye. Nta nubwo ndi kuvuga ngo nkunde mpanure mu buryo bwo kugira ngo menyekane. Yesu niwe wamenyekanye. Iyo Yesu yamenyekanye nitwe tumenyekana. Mungu asifiwe. Hama hano ndaza kwigisha, turaza kuyaga intwaro zose z'Imana z'Abagalatiya. Intwaro zose z'Imana, igisoda cy'ijuru n'igisoda cy'ikuzimu, uko gihangana, ariko byose bihanganira kuri twe. Ijuru rihanganira kudutsindira, hama shetani agahanganira nawe kutunyaga cyangwa kutwambura cyangwa kutwiba. Nabyo birajyana. Ni ukuvuga rero ngo uwampishuriraga arambwira ngo musengere iyi wikendi, musengere n'iriya ndwi igiye gutangira. Intego y'Imana n'umugambi w'Imana ntabwo byahagaze, ahubwo birabandanya. Kandi ikindi, uhoraho yambwiye ngo ntiwite ku bacantege n'abadasenga n'abatizera, kuko turabagira. Nawe ntubiteho, nanjye Imana yambwiye ngo simbiteho, ningende semerere. Kubera ko marayika yambwiye ngo uhereye na kera na Yesu baramurwanyije, bavuga ko ari shebuja wa Zerubabeli, ari we ahabwa imbaraga na dayimoni nkuru. Ntabwo kwa Yayiro bamwemeye, kwa Lazaro ntibamwemeye, ntabwo ari njye bakemera. Rero harimo umuntu uvuga ngo ubwo nanyemera ngo niwo mpanura. Oya, Yesu nanyemera akanabyemera agenda ahanura. Kandi narababwiye ko nta kimenyetso ndi gutanga, ahubwo isaha n'umunota. Icara witeguye. Ingoma ya Sebarundi nabonye umuyaga uyigurukana. Iyo ntebe abadede bayirutseho birananirana.
abasenga, abapfumu n'undi muntu wese yirutseho biranka. Marayika arambwira ngo igihugu cy'u Burundi kirakize, ntigikenye, impande izo arizo zose kirakize. Marayika arambwira ngo ingoma y'abapfumu irarangiye mu Burundi, ingoma y'abapfumu irarangiye, n'ingoma yo kwishushanya no kwiyoberanya nayo iraheze cyane rwose. Jaride d'Eden igiye gutoha, amatunda yo muri Edeni harimo abantu bagiye kuyimbura rwose, bihanganye mu Burundi bagiye gusarura. Uko Imana yambwiye ngo mbivuge mbisemerere, konegisiyo zigiye kuvaho. Nabonye icyombo, umusirikare ahamagara undi biranka, umupolisi ahamagara undi biranka, televiziyo y'igihugu biranka, radiyo y'igihugu biranka. Imana irambwira ngo nkuye konegisiyo ya shetani n'inyungu z'abadayimoni mu gihugu. Urabona mu Butereri hari abameni yarara, hari ikirundo cyo gutwika imyanda y'abarozi, kuko nabonye marayika yegeranya biriya birozi bacuruza mu Buyenzi, mu Ijabe, mu Ruvumera nyene, Kinama, Kanyosha, Ruziba. Donc abantu babaye i Burundi cyangwa ni Bujumbura, murabona isoko rya leta, ku ruhande bashyiraho isoko ry'abarozi. Bijya bintu byose babyegeranyije babizana hano mu Butereri, mbona marayika ari kubitwika. Imana irambwira ngo yajyanye umweyo mu gihugu ikigiriye deliverance, kigiye rero gukamwa ayera, kandi iberi ryitwa Uburundi. Umurundi uri kuryonka agiye konka yumve ko rwose ari iberi y'umugisha Imana yavuze cyangwa se ihanura. Marayika arambwira ngo nta buhungiro azaha abayobozi b'u Burundi, ntabwo. Kandi uhoraho arambarira ngo mbabarire ngo nta gihe bafite kuko cyabarangiranye cyo kuhunga cyangwa kwihana cyangwa kugira ibindi, ahubwo bazengurutswe cyangwa se bagoswe. Nimbivuga uko wemerewe gupinga cyangwa kubirwanya cyangwa kubihakana cyangwa se nyine no kungwanya, wemera uwantumye jewe urandeka uranyihoza. Mugabo ntacyo nahanuye ngo kibure kutaba, ntabwo nababwiye ko ibimenyetso ntabyo ndimo. Ndi mu kwezi kwa kabiri 2026, turi itarike ya 6, turi kuwa 5 w'indwi. Ejo ni isabato ku Badivantiste kuri kalendariye y'Abaromani, hakaba kuwa Mungu ku Bapentekoste. Ntabwo ndi umusinzi, sindi umuw'inzoga, sindi umwana w'umuhanuzi, ntabwo mvuga ibintu nazi. Hano dushimiye abanyamuryango bakanze subscribe, ntabwo mbasuzuguye, n'abareba video zacu bakazirangiza. Nukuri Imana iguha umugisha kandi kurage Kanani twahanuye twasengeye. Ariko ntabwo icyo nari ngendereye kuvuga, iyi ntabwo ari cyane iri ku rwego nge rwankoresha ibyaha jamais. Ntabwo turi abanyamuryango 30,000 abo n'abantu bake cyane, ntabwo ari miliyoni rero y'abantu. Ntabwo rero ibi byahemba ngo bigutunge n'umuryango. Ya mu Burundi nta views zibayo. Icyo numvikanishije niki? Ubu ibyo wibwira ngo bitwicaje aha, ngo bitumye turi aha, uyaye. Inyungu ni yuko mwabona ubugingo buhoraho iteka ryose. Nahiyo kunyemera, nahiyo kugira ngo ngukunde ubishime ubikunde, uyaye. Nunguka iki? Kubyemera kwawe ni inyungu zawe, kubigwanya kwawe ni igihombo cyawe cyangwa ni n'inyungu yawe. Mungu asifiwe. Rero Imana yambwiye ngo nitegereze marayika ugiye gucyura impunzi, kuko nabonye impunzi nyinshi. Mbona idarapo ry'Abarundi, mbona abantu bari kuzinga ibirago, amamatera, abantu bashoreye impene, abandi bikoreye ibikapa. Marayika arambwira ngo iyi mpunzi z'Abarundi ntangaze ko mu Burundi ibintu bikimara guhinduka, hariho umubyigano wo kwinjira kw'impunzi. Zigomba gutahuka zikajya kubaka igihugu cyabo kandi zikacyubakisha amabuye akomeye cyane.
kubera ko biri mu isezerano ry'Imana. Abafite ishyari rero, ishyari ryica ukuze. Data arambarira ngo impunzi zose zagiye i Burundi, ari iz'abakongoma, ari iz'abanyarwanda, ari FARDC, FDLR, Wazalendo, marayika arambwira ngo abo baratashye. Siye boshezere dededebo, marayika arambwira ngo baratashye, kuko Imana ntabwo yigeze ibakingurira. Kandi jye narababwiye ngo ntangaza ibintu nyene bisha ugira ahandi umbwira wumvise ubu buvugishwa ntaho. Kandi uze kureba kubera ko Imana uko binjiye niko basohotse, kandi uko binjiye mu Burundi intego y'ibyo shitani yari ibazaniye uhoraho, ngira ngo mu minsi nk'ibiri ishize niho nabonye yerekwa Imana ipfubye, ineterariza, itesha agaciro misile zari zahanitswe mu kirere, n'amadoroni yazamuwe, n'akajugujugu zazamuwe, n'ibindi biso n'ibyuma n'ibiki byose, Imana ibitesha agaciro. Nshuti yanjye, buno rero nduduriye ko kuvaho kwa Neva gushubije ababiyisi impunzi n'impunzi, kuko abari i Burundi bari mu byiciro bibiri. Hari impunzi ariko hari n'imitwe y'imihari yagwanaga muri Kongo iri i Burundi. Nagira ngo mbamenyeshe ko iyo mihari yose n'iyo mitwe yose Imana yishubije inyuma. Ngurahumiwe kiranka we, Uwiteka Imana Nyiringabo na Isiraheli, imipaka uhoraho yugururiye gucyura umuntu wese utarahawe kaze n'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo Neva yabihagarika kuko we ntahari, Reveriye ntabwo yabihagarika, ntabwo ahari, n'abandi ndongoza baba ndakugarika, uwo batazira ndakugarika, ndabirabe, ntabwo abo bose babihagarika n'abandi bafatikanyije. Ni ukuvuga rero iyi ndwi munsi ni kuwa gatanu, nibyora ngira ngo ni kuwa gatanu, musenge mushyizeho umwete. Iki cyumweru turimo n'iki gitaha ntabwo nzi icyo Imana izakora, ariko Imana iri mu kazi. Ntabwo ngewe ubujije ngo kupinga, ni ngombwa kupinga, ariko Yesu ibyo yavuze no kubikora arabikora, kandi ntabwo azabikora nta nubwo azaza kubikora. Oya, Yesu ari mu kazi. Abwirwa benshi akumva beneye, kibwirwa n'icyumva, cyerekwa n'ikireba. Mu izina rya Yesu, ijambo ryihutirwa nuko marayika umwami Imana akoze ibitangaza ndetse n'imirimo n'utwumiza. Haleluya! Akoze ibitangaza n'imirimo n'utwumiza. Uburundi bwarinjiriwe, buraterwa, buragambanirwa, ariko ibyo bintu byose uko umuyaga uhuha inkungu igatumuka cyangwa ivumbi rigatumuka. Reka mbabwize ukuri, nabonye intebe ya Ndayishimiye izerera mu kirere, nta wayirutseho ngo ayifate, nta nawe yirutseho ngo ayigarure, nta n'uwayimanuye, nta wasenze ngo igaruke hasi ifate. Yirutse mu kirere ubutagiraho igarukira, kandi yagiye yerekeza mu nyanja, kuko nabonye igisa na Tanganyika ariko mbona ikiruta Tanganyika. Kandi Uburundi bugikodesha Perezidanse nayinjiyemo, ntabwo ndi buvuge byose, ariko iyo ntebe jye nayiboneye, umuyaga wayihushye, abantu bayirukaho, baratelefona muyigarure, ifatwa iranga, umuyaga urayitwara. Segwakira yayigurukanye, kandi Imana irambwira ngo umuyaga urahushye. Uriya muyaga ubonye uhushye ubutegetsi, uriya muyaga ubonye ukuye ubutegetsi, uriya muyaga ubonye ukuyeho ingoma ya Sebarundi. Ntabwo ari njye ubikora, Uwiteka niwe ubikora. Je ndi intumwa, je ndi Profete General Martin.
rero marayika arambwira ngo igihugu kirimo désordre gaspillage cyangwa se dérangement y'ibintu bitagenze neza, suko igihugu gikenye. No kuvuga ngo nagiye kubona mbona ibisiga byinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura. Niyerekwa mbonye ubwa mbere, nkunda kubona byinshi ariko iri niyerekwa nabonye ari ubwa mbere. Nabonye ibisiga byinshi cyane, inkona. Ntabwo ari ibisiga by'inkukuma, abantu bazi inkukuma ya inkona ziriya badede bakunda gushushanya ku mpuzu cyangwa n'ahandi. Mbona inkona mu mujyi wa Bujumbura kuri ya aeroport hose, mbona inkona zirandagaye. Mbona indege nyinshi cyane zinyura ngatanamo n'amadoroni menshi muri iki gisagara cya Bujumbura. Debo shezere derererebo. Imana irambwira ngo umwami Imana, ijoro ryo kurema Imana iraremye, kandi amanywa yo gukiza Imana irakijije. Maze marayika wasuraga arambwira ngo ibi mbitangaze uko mbibonye, ntagabanyije ntanongereye. Nabonye marayika ambwira ngo urugendo abarundi bagenze rw'ubutayu cyangwa se ubugaragwa mu Kirundi, Imana irambwira ngo ibishyizeho iherezo. Kandi marayika arambwira ngo ibyo bitiranyije isezerano, ibyo bashidikanyije ku isezerano, nimbabwire ngo dore Imana iratabaye. Sibo shezerererebo. Kandi Uwiteka arishyushye kubera ko uyu mwaka mutangazemo ko ari Kanani. Imana yababwiye uku kwezi gushize ko ari Kanani, ariko uyu mwaka nawo ni Kanani. Ni ukuvuga ngo shitani yifuje ingwano, shitani agambirira intambara, shitani agambirira intambara kuva mu myaka nk'itatu ishize. Shitani ategura ingwano. Imana irambwira ngo ese wabuze urugamba nagwanye? Ndavuga ngo ni wowe ubizi, kandi ntabwo je nabimenya, kandi koko ntabwo nabimenya. Imana irambwira ngo Evariste Ndayishimiye cyangwa se Sebarundi, perezida w'u Burundi, ibirenge bye n'amaboko ye n'igihe cye kirarangiye. Kandi ibyo ushobora kuba warabyumvise n'ahandi cyangwa ukaba warumvise nabivuga, ariko ni ngombwa ko Imana ivuga ngo ndirahiye, ndi Uwiteka, mwana wanjye gasubiramo, mwana wanjye gasubiramo. Nagira ngo ngumenyeshe ko bivuye mu magambo bishyizwe mu bikorwa cyangwa se bishyizwe mu ngiro. Nagira ngo nkubwire ko urugendo shitani yaruhishije abarundi akabasomesha nturi, kubwire ko Imana irushizeho iherezo. Tibo shezerererebo. Hama marayika arambwira ngo mbwira abarundi ko ikirere cy'u Burundi n'umurundi uwo ari we wese ikirere cyiwe, ubwirinzi bw'ikirere bwazamuwe. Uwo kurokoka ararokoka, uwo gukira arakira, uwo gutabarwa aratabarwa. Ariko n'uwunyuza, ariko n'ukuwe, ariko n'utanze imihoho nawe arayitanze sha. Mana dutabare. Marayika arambwira ngo ntabwo yaturetse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Yakobo mugaragu wawe naciye imanzi mu biganza, nkaguca imanzi mu biganza. Ntabwo nzaguta, sinzagusiga nk'ipfubyi. Nasanze wigaragura mu ivata y'isayo y'ibyaha, ndategeka ngo baho. Siye bosheze. Ni ukuvuga ngo hari ijambo Imana iri gutegeka ngo Burundi bubeho, kandi bukuye mu ivata aho bwigaraguraga mu byaha. Imana irategeka ngo bubeho, nuko Burundi bugira gute? Bubaho. Yego. Marayika arambwira ngo abarundi umutaka utwikiriye ikirere,
kandi abamarayika bacungereye imipaka, intambwe zitinjira n'amadubu n'impyisi, gusahura, kwica no kwangiza, Uwiteka ari maso. Haleluya. Imbaraga za Satani n'ukuzimu kwe bajya bakoresha igisoda cyabo cyo ku butaka bakadutera, bagakoresha igisoda cyo mu kirere bakadutera, bagakoresha igisoda cyo mu mazi bakadutera. Umukristo mu buryo bw'umwuka niba utaramenya kurwana kwe, intego ye, ko nawe ari mu ntambara. Hari umuntu usenga umutima utari konve ko ari mu ngwano. Iyo turi kuririmba umuntu aba ari kuryagava cyangwa se ashakisha pushete cyangwa sukuveri, uba uri gucukura indake kugira ngo ubone uko ushinga ahantu imbunda yawe irasa hafi cyangwa se irasa kure. Kandi gusenga kwawe ni uburyo bwo gufata ikirere mu buryo bw'umwuka, ukaba ubasha kumanajinga icyo kirere ko isanzure ryawe ridakorerwamo na shetani. Ngusange mu nzozi shitana gutwaje igitugu, cyangwa mu buryo bw'umubiri shitana gutwaje igitugu, cyangwa mu zindi nzira izo arizo zose. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo igisoda cyo mu kirere cya shetani gikurwaho n'ikindi gisoda cyo mu kirere cyo mu mwuka wera cyangwa muri mwemu yera. Niba utazi rero ko Imana muri wowe ushyiraho umutwe w'igisoda muri wowe wo kurwana mu kirere, kandi igashyiraho umutwe wo kurwana mu mazi, kandi igashyiraho n'umutwe w'igisoda ku buzima bwo kurwana ku butaka, kandi eta majoro nkuri kabiri mu ijuru. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze, iravuga ngo ingabo z'ijuru zijyana na Digiyoni. Ingabo z'Uwiteka nizo ziri bwirukana abahivi n'abaheti n'abamidiyani. Iyo bigenze uko, signification bivuze ko hari igisirikare Imana ishyira ku muntu, ari nacyo kigucungera, ari nacyo kikurinda. Kandi harimo n'abantu batazi opposition kugira ngo bakorane nacyo, hama amasezerano yabo shitani itayaboroka, itayaratisha. Ari nayo mpamvu mwumvise ku gihe cya Daniel ingabo z'Ubumedi n'ingabo z'Abaperesi zaborotse amasezerano ye, ariko kubw'Imana isumba ishobora byose, ngo haza marayika Mikayeli abohora marayika Gaburiyeli, hama ubu bwami arabukubita nyine, arabusiriba, arabusenya. Natwe muri iyi minsi turimo muri iki kinyejana cya gatatu turwana n'isi n'umubiri na shetani, kandi ubwo nabyo ari mu byiciro bitatu. Izi ngwano zo mu mwemo ntaho zitaniye n'ingwano yo mu mubiri buye, birasa 100%. Kugira igisoda cyo mu mubiri kigwana ni nako natwe tugwana mu mwuka. Bisaba ko rero niba umuntu atangiye gusenga arerekeza umutima mu kurasa kwe, kandi aharanire ko nta rusoro rupfa ubusa cyangwa ngo hagire ikikurangaza nurekura urusoro uswate. Oya, ukwiye guhamya mu izina rya Yesu. Niba rero turi kurwana mu mpande zo gutsinda, tugomba kuba batsinda. Niba turi kurwana tugomba kuba banesha, kuko Kristo yanesheje byose. Kandi niba muri twebwe harimo ubutwari, hakaba n'ubushobozi, tukwiye kubikoresha mu izina rya Yesu Kristo uko biteganwa. Rero ngarutse, iki gisoda cyo mu kirere cy'abadayimoni, uzabona nk'abadayimoni bagutera mu nzozi. Kiriya nicyo kirere kibi abadayimoni bakoresha. Ziriya ni drone, ziriya ni indege, ariya ni amamisire, mu nzozi akwataka akakubuza buriya na buriya. Nubona umuntu ukubwira ngo ibintu mbibona mu nzozi bikangiraho impact, ingaruka. Nubona umuntu ukubwira ngo ndarota, ngambanirwa, nterwa mu buryo ubu n'ubu, ntabwo indege ahanini mu ijoro hakora igisirikare cyo mu kirere. Amajoro ntabwo abasirikare bo ku butaka bakunda kuyarwana, ahubwo amajoro abasirikare bo ku butaka barivuza, bakanavura bene wabo, bakarya, bagakaraba, cyangwa bakagira ukundi biyeranje, bagategura urugamba rw'ejo. Mugabo indege irwana ku manywa ikagwanana nijoro. Hajya rero umuntu utegwa mu nzozi, kijya n'igisoda cyo mu kirere kiba kiri kugutera. Hajya rero iyo bakurashe mu izina rya Yesu turanabisambuza. Abantu barose nabi, bafite inzozi mbi, bafite iyerekwa ribi, bumvise ijwi ribi mu gihe cyawe cyo gusinzira. Koko ijoro, signification y'ijoro nukurema. Mu ijoro Imana irarema, Imana irarema, ariko n'abarozi mu ijoro bararema. Hari abarozi mu ijoro barema indwara, hari abapfumu mu ijoro barema ipfu, hari abapfumu mu ijoro barema inyatsi, abarema imyaku.
katika jina la Yesu Kristo. Twabanje Data na Mwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ijoro ribamo ibintu byitwa kurema. Rero imbaraga zikora mu ijoro ziba ari imbaraga mbi cyane, koko mu ijoro habaho ibyo nakita kurema kubaho cyangwa kurema gupfa. Nje mfite umukizo jya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mw'isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wanjye. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, muri urwego rwera kubw'Umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose. Icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa nkasanga uyahawe nawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Numara kumwemera n'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, urahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Ni indirimbo ya 74 muri kantike y'Ikinyarwanda mu gushimisha Imana. Niyo twari turi kuririmba Uwiteka aguhe umugisha. Navuga ngo tugiye kuyaga nanone amajambo ari mu isezerano rishya. Rimwe Yesu yigeze abarira abigishwa biwe cyangwa se arababwira ngo tuzamukana umusozi. Barasengana Yesu aza kuva yakora ibitangaza. Icyambere icya kabiri bo babigerageje kwirukana abadayimoni biranga. Yesu arangije Yesu arangije bo baramusaba, mwigisha mwiza twigishe gusenga. Ngira ngo iri jambo umuntu utarizi nyine ni mushyashya, ariko abigishwa basabye umwami wabo Yesu Kristo ari we mwami wacu ngo twigishe gusenga. Naho tugiye gushimikira inyigisho yacu cyangwa se isengesho ryacu tugiye gusengana ry'igitarike muri uku kwezi, muri uyu mwaka 2026. Gusenga ni intwari, cyo turacyemeranya, kandi gusenga
ni bombe. Icyo nacyo turacyemeranya ko, kandi gusenga ni inzira, kandi gusenga ni ubushobozi budasanzwe bushobora gusenya cyangwa bugasambura. Mu isi y'umwuka abadayimoni bajya bakoresha ikirere bakatugabaho ibitero bakoresheje inzira z'ikirere cyangwa bakoresheje ikirere. Nimvuga ngo habaho rero impempu mbi duhanganye nazo, na Yesu yaravuze ngo mugwana n'isi n'umubiri na Shetani, kandi mutware intwaro zose z'Imana. Ngira ngo ni Abagalatiya nibo babivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ntushobora kujya kurwana rero utazi ko general uvuge ngo nitwa generali. Imana inyigisha iby'uru rugamba ni 2018. Imana yarambwiye ngo uri generali, mpita njya muri urwo rutonde, Mwuka Wera arabinyigisha. Igisoda rero kiba gicungereye umuntu kugira ngo impanuka itakubaho, kugira ngo ari amashyano bategura atagufata. Icyo gisoda cyubakwa nijoro ku buzima bwawe, ariko wowe ukaba umwe mu bagicungera, mu bakireba, mu bagikurikirana, ufite ukaba umwe mu bahinga cyangwa mu bahanga bagomba kuba bahagaze mu kuri no mu mpemu. Kinaragwana ribarikiwe. Navuga ngo mu gihe nk'iki intambara yo ku butaka nyisobanuyemo gake, muzabona turwana ni ukukena mu rugo, abana bakagwara, bamwe batijya mu bapfumu, abandi bati bivemo, umugabo abadayimoni bakaza bati tumugore n'abana, umugore abadayimoni bakaza ati uwo mugabo musige, ibi ntabishoboye, ibi ntabizi. Doke intambara zo kumanywa nizo, abadayimoni bakurangiraho ibyaha biri, bazimu bakurangiraho ubugome buri. Kumanywa hakabaho inyigisho, intekerezo, gupapa. Kumanywa habaho kudasengera ibyo kurya, kudasengera ibyo kunywa, kudasengera sirikirasi urimo, kudakominikana n'Imana ku murango. Mu ijoro rero ukaba warushye. Iyi ntambara yo kumanywa, umwe mu baririmbyi yaravuze ngo ntabara Yesu ntabara, ntabara nambaye umubiri, ntabara Yesu ntabara, ntabara intambara nyinshi, ntabara Yesu ntabara, ntabara nambaye umubiri, ntabara Yesu ntabara, ntabara intambara nyinshi. Formation niba Imana yarakugerageje, wanyuze mu ikosi, uri majoro, uri liyotona, uri kapiteni, kamanda ni Kristo, uri umusoda mwiza wa Kristo, uri umusoda mwiza wo gutsinda abanzi, uri umusoda mwiza witeguye kugendana na Kristo, uri umusoda mwiza ufite imbunda nini, uri umusoda mwiza ufite imbunda ntoya nk'umusirikare wiyubashye, kuko ijuru ntabwo ritanga ibikoresho nk'ab'isi. Ijuru riduha ibikoresho bihagije furu, ku buryo ibyuma, kandi intambara zose hajya umukristo ku ngufu turayirwana, karati turayirwana, ku nkoho turarwana, ku ikoranabuhanga tugatera misile kure turayirwana. Donc uri umusirikare nyawe uhamye, utanagabanyije, ahubwo umusirikare nyamusirikare n'ab'isi bagomba kwigiraho. Hajya rero kurwana na Shetani, nawe kujya uzareba ingufu akoresha abarozi, akoresha ubukene, akoresha indwara, akoresha abantu, akoresha ibintu, akoresha isi, akoresha umubiri. Intwaro yose Shetani arayiterura akayirwanisha ku buzima bwawe. Niyo mpamvu natwe ubona mu mwuka duterura ikintu icyo ari cyo cyose tukakirwanisha mu nyungu zo gutsinda Shetani cyangwa se dayimoni cyangwa se ukuzimu, uko kwaba kuteye, uko kwaba gusa, uko kwaba kungana, uko ariko kose. Mungu asifiwe. Aho rero navuga ngo iyo umuntu agambiriye kuvuga ngo Imana ari yagikurikiye cyangwa akurikiye Kristo cyangwa se ni umukristo, icyambere banza wiyumvemo kuri umusoda, kandi uhabwe inkinzo y'agatuza ko kuraraswa, kandi uhabwe ibirato ko kuri umusoda, kandi uhabwe ishapo ko kuri umusoda, kandi uhabwe setire ko kuri umusoda, hama wambara intwaro zose z'Imana. Izi ntwaro Imana izikwambika, kuvuga ngo ntushobora kujya kurwana nta ntwaro. Niyo mpamvu iyo ugiye ku rugamba nta
99 ntushobora kugaruka, uhita uba kajoriti y'intambara. Niyo mpamvu hari abapfuye bahagaze, hari abarokore basinziriye, hari abarokore ubona bitakirimo. Nibyo nyine bagiye mu rugamba, nta ntwaro, nta nkinzo, ntaki, waragenda tu areza agatuza n'agahanga, abadimoni barakarasa. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none twebwe tuvugana cyangwa se turi kuvugana saa yivi, ndi umwe mu bantu bagomba guhagarara nk'umusirikare wa Kristo. Yego twerekeza ku musozo, bagomba guhagarara nk'umusirikare wa Kristo, utabura, utagabanyije, kandi akaba ari umusoda warwana hako ahakanye, warwana hashyushye, ushobora kurwana mu misozi cyangwa mu biyaya. Bibiliya ivuga ngo nuko bene Hadadi w'i Siriya yendereza umwami w'Abisiraheli Ahabu, ariko Uwiteka abwira Ahabu ngo Imana irwanira mu misozi ni nayo irwanira mu biyaya. Ntabwo umukristo avuga ngo nemerewe kurwana, ngo intambara zo mu rusengero gusa ngo ndazishoboye. Oya, hanze urazishoboye ahatari mu rusengero, mu kazi urazishoboye ahatari mu rusengero, iwawe ugomba kuzirwana ahatari mu rusengero. Donc nta hantu na hamwe wemerewe cyangwa se urekuriwe gutsindwa, uruwo gutsinda kuko umwami wawe yaratsinze. Kabiri, iki gisirikare cyacu gifite ubushobozi bwo kurwana arakanwa gusa. Koko Yakobo baramuhimye bati ntabwo ushobora guhabwa umugisha, bamuha intama, bamuha kuragira intama kwa Etiro ni kwa Musa, kwa nyirarume. Iyi nkuru ivuga ko Yakobo yavuze ngo ubwo mumpimye mu ntama z'umweru mukambwira ngo izanjye zizaba ari umukara, aravuga ngo nta kibazo, arashisha urusasu rumwe gusa ngo akubita ku ipfiza, akubita no ku ishashi, bimare za ntama birangira zibyaye ibara yatuye. Twebwe rero turwanisha intwaro zose, kuko Yesu yageze ahantu aterura ubutaka abarivuga avuza abantu, ageze ahandi aterura amazi abari yavuza abantu, ahandi avuga ijambo rikiza abantu. Ntabwo twebwe bisaba ko twikorera ibikoho, ntabwo bisaba ko tujyana amahema. Yesu aravuze ngo mugende aho muzagera hari amabatayo menshi cyane, muzasanga amaparatuni menshi cyane, muzahasanga mwebwe nimugende mu mahanga yose. Ntagire ujyana umuriro, abandi bajyana umuriro, ntagire ujyana imyambi, abandi barayijyana. Donc ikintu ukwiye kujyana ni Kristo wenyine, ukajya ku rugamba. Aho werekeje hose ibindi uzabisangayo. Ibyo bintu rero ni umugisha Imana yaduhaye, ni ubuntu Imana yatugiriye, ni agakiza uhoraho yaduhaye. Navuga ngo ubwo buntu ntimubwanjwemo. Rero nkwifurije ko amaboko yawe ahinduka atsinda muri uko kwezi no muri uyu mwaka. Intambwe zawe zibizinjira Kanani mu isezerano muri uko kwezi, muri uyu mwaka. Kandi duhezagiye uruhanga rwawe, ruba uruhanga rumera, rusize amavuta y'igikundiro n'igitinyiro ku bwa Kristo Yesu. Kandi nongeye kwatura kubw'ubutware duhabwa na Kristo. Ubu umusirikare mwiza ufite intwaro zose, kandi ubu umusirikare mwiza warwana hose muri Kristo Yesu. Kandi ubu umusoda mwiza wo kuba nanone wumva ijwi, ntushaka kurwana utumva ijwi. Ubu umusoda ufite inzozi, ntushaka kurwana udafite inzozi ziva ku Mana. Ubu umusoda ufite ijambo, ntushaka kurwana udafite ijambo. Ufite twara intwaro zose z'Imana, ntushaka kurwana utazi iyo biva n'iyo bijya. Ugomba kuba ubizi neza Kristo ari kumwe, ari muri wowe na Data n'Umwuka Wera cyangwa Mwemu Yera, muri bintu bikaba ari sawa. Mungu asifiwe. Yego rero utabizi ntabyo azi, ariko twe tubizi, nawe ubimenye n'undi uzabimenya. Nukuri Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, niwe musirikare mukuru, niwe mugaba mukuru wacu mu isi no mu ijuru n'ikuzimu, niwe uganza Alpha Omega. Uwizeye iri jambo akizera guhindukira, akizera kuba umusirikare mwiza, akizera kuba umusoda mwiza, natwe tumusabiye intwaro zose z'Imana. Amaboko ye, igituza, uruhanga, intambwe,
ishapo, setire, ibirato, agende nk'umusoda. Hama umwoza ibirenge, kandi mwami Samariya ni Yudaya, utugabize tugire ubutware, tugire ubushobozi nk'uko ijambo ryawe ribiteganya kandi ribidusezeranira. No kuri rero uduhezagize iby'impwemu, uduhezagize n'iby'umubiri, kubwawe nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere y'Imana, amen.